Orwa kabiri. Uyota sebo. Ndiji. Orije sebo. Ogumire. Okuguma nkagumire kuko hatebe mukora nyoka ndakabyetegereza. Echo takwetegeza nica. Okora umuhanda nco takumanya nco wareba nkakisya. Ushimana umukora buri hamwe na rwoko n'abahungu. Anashanga abandi naye aba business ninganye nyutinka cyitegereza iki niki. Business numanyise. Bitwoyinika makamara hango munongo iki ne cyaro cyitwa yitegereza. Ati sinkabuziri kama waburembuzirwe. Ikama ni rya kera. Nangwe byo tube bya none munde kanka ndabeho ninga no rwanje na rungu. Noruga hinoza yo rumwino hano bakweto ryo wankaye. Aza abantu nibamba. Wata no muruzu. Ati chairman nyoka njya government neshashura sente zo kore ngo bambe nyabo. Osasiri kushechera. Bwa yanse byo myunga birira. Akaruro kakatera. Y'abanyacyaro munonga. Mawe aza wasigo tunwashi. Of course ngiyo nizo mu office. Mawe. Hati chanta. Hati eji n'uburundi bwansinyabo. Wayitegereza kanya nakucengeza byo cengeje. Ogwo muhando gwaretwamo kutashanga gukozere. Eji motoka yita kwishaka. Wareba ko waterera hariya. Yecho ni nchimanya. Kokaka njya government ne take sente zo kore mahande. Government nba